ka din tibubong tayo, Benilakay. Saan pa'y? Anya launay ti pagdanagam. Kawan pa'y bagyaw. Na, urayam nga adda bagyo sa munto tarimaanan. Busy nga raw. Jack masangaw. Bisi, anya kumatipa ka kumikumam, kat nalpas matanti kontrata yo. Nalpas ti kontrata me. Iso me time meten Ay, jak amukan ka. Tarimaanam kit di tibubong tayo. Tama nga no agdad-dad tumanan. Nagganat ka di sikati mga ramay. Di ka makauray. Anya, panagkunam ka di, kat kabailak ti umuli iti bubong tayo, Nakusta nga raw. Ano sam ti agure Ay nawaw. Napudot man ang ti ulo, Maridelia. Ay, kasanumit ngamin, Mari Josie. Awan met ti ko na ni Benito at tarimaanin na ti bubong me. Di na ka numasangaw. Di na masango. Kadno nakita kalimabas da iti kumpari na itay. Panagkunak kat agpaili damanan. Day tangarod kat, Mare. Napatpatagkan kwa na ti bisyo na. Ngam ti mang tarimaan iti bubong me. Day takirigat na no sadot tinakay batugang mare. Ay, pudno launay, Mare. Isuda pa'y ti makaunget. Ay, no kabailak laang ti umuli. Siyak kuman ti mang tarimaan. Mga nanrema, Awan pa'y mat ni tatang nanang. nay, anyat orasan anak ko. Alas 10 ang itirabi. Saan mat amabalin amapuyatan ta? Sa dino tinapanan na aya nanang. Jak amo no sa dino tinapananda iti kumpare na anak ko. Ay, una yan. Nalpas lang ti kontrata da. Kumkumpurmi matan ti papapananda. Day tangarod ka, anak ko. Inton maibos ti sweldo na. Napudot tumanin ti ulo na. Kasla saan na pa yan natarimaan ti bubong tayo nanang. Ay talaga asaan anak ko. Ay na, mauma akon amang ipalpalagip kan kwa na. Ay, kasano lang ano at bagyo. Di ma-flood tayo dito yung unag nanang. Tamakita Lila! Lukatan niyo tiri daw! Itay pa nga tuk-tuk-tuk kakay. Wan, umayan! Makuray ka kadimat, binitang! Agawan niyo Pagurayin dak pa'y mo't iti manong nga oras. Mano nga oras? Katno awan pa'y ti 5 minuto. Apay ngamin aya nga agsapa ti panagawid mo, Sa dinaw tinagturugam. Naturugak iti ayan ti kumpare. Bakit? Ay nawaw. Kaslaawan ti balay mo at pagawidam iti kastang aramidam. Tinapatag ka nagawid Ay, itimplandak man iti kape. Tibubong tayo. Kaano at tarimaanam? Ay, pag inanaanak man. Nang uber da tao. Diyan mo lakabalan ti umulay. Kaano nga rod at tarimaanam? Idi pa'y napalabas abulan nga ibagbagakkan ka. Ngam aging gaita. Awan pa'y mo't tinapasama. Ay nawaw. Agasang manday ta groceries, Mari Josie. Nagadua. Wan, tapno ada abasto mi mare. Adda kanugat umay abagyo. Anya? Isumat tinangag ko itinyos, mare. Ay nawaw. Kasano pa yung data? Saan kam anak kasagana no bilang lang? Ay katagsagana ka matan amari Delia. Ipatarimaan mong ti bubungyo. Kan gumatang ka matan iti abastuyo, mare. Nasken nga rod ang matarimaan ng tibubong may mare. Ay katwan awan ton paglinungan niyo no din matarimaan, mare. No tinarimaan ko man ni Benito, idi ibagbagakkan ko na. Dinalpas ko man. Ano sam nga ipalagip kan kwa na, mare. Da kayo matlaang ti kakaasi. No bilang man ta sumangpet ti bagyo. Bagyo! Aw mo nang ikaw. Ay nawaw. Urayam ka di asumangput ti bagyo sa kagunay, Amok abot-bot nga na lang. Saan nga effective day ta kanyak bakit? Na
Talaga gayam nga agpatangken ka, ha? Tarimnag inton malam. Siguradom lang, ha? Uy ka di. Ay, mapanak man iyan kumpare. Anya man ang taramidom iday. Bumuludak nga rod iti tolls. Adamat tools tayo. Aglatin ti duldulin ko atos. Bumuludak latan iti kumpare. Tapno siguradaw. Bumuludak man iti agdan mo, Mari Jose. Ay nawaw. An-anuam, Mare? Tari maanak ti bubong may, Mare. Ay nawaw. No kasta, saan ati narimaan ti asawam, Maridelia? Ay nasaan akon amang namnama, Mare. Talaga nga awan ti maasahan ken Benito. Ay kaasi ka pa'y no kasta, Maridelia. Kabailam ka di atarimaanan, Mare. Jak sigurado. Ngam ipadas kulatan, Amare. Narigat ti agur-uray iti awan. Wan matkit di Sumurot ka nga rod kanyak, Mare. Tairwar ta ti agdan abuludam. Nanagsan nga minday jay, Mare. Inta nga rodon, Mare. Rumabi imanan. Kat saan pa'y anatarimaan. Sapay kunada asumangpet ti bagyo inton rabi. Anyang arod bagay. Sadot mo't tinaasawam. Ano samlatan at timang tarimaan iti bubong. Ay, nawang! Kanyat yung aramidan kita bubong na Ay naanya pa'y ngay. Tarimaan at ti bubong tayo Saan mo't ama ibaon ni tatang mo? Agad kayo, nanang. Sapay nagngato dayta. Delikado, numatlag kayo. Wen, di nakpakadanagan. Sigurado ka kadi, kabalang timang tarimaan iti bubong tayo, nanang? Sa anak nga expert. Ngam pagpraktis aklatan Sige, nanang. Pukawan daklatan, numasapul yung titulong ko. Adaklaan dito'y baba. Wan, di ka umad-adayo Tapno mangag mo, no adda ti iparamid ko, rema anak ko. Nagpigsa titudo, nanang. Wan nga rod anak ko. Sapay addalat tamot nagtagtag. Huwag nga rod, nanang. Tuloy-tuloy titudo na. Awanan mabasata yun. Kunak mo natarimaan ko amin nun. Saan pa'y gayam? Makita Wanya, ti reaksyon ni tatang ito nagawin. May samot ay tatatang mo. Mapanlaang bumulod iti tolls. Ngam aging gaita, awan pa'y anagaway. Amangan mo nag-shop daman ng nanang. Ay na talaga ang mauma akon. Bagbagaan yo inton sumangpet nanang. Dila ang baimot kada kayo. Ay, awanan. Nausar amin ng titimba anak ko. Nagadumat gayam tagtagtag. Huwag nga rin nanang. Ura iti kusina. Agtagtagmat. Maflagan iti unag nanang. Kasano pa yan dayta? No, tinarimaan po mga min ni tatang. Adda pa'y matimpadulin ko akaputikan ka niya, Rema. Apay ti kaputi nanang. Irwar mo man kit day. Anan mo niyo nanang. Basta irwar mo. Mausar to madamdama. Aglalo pa'y kat agtagtag mat amin asuli ti balay. May salaang yung tinabati nanang. Tidaduma kat inusar ni tatang. Kat awan mat kung tinagsubli. Irwar mo nga rod, tausarak madamdama. Mapanak bumulod iti kaputi ni Mari Jose. Ay, anya ti aramidam dito'y balay kat rumabien Maridelia. Sapay nagpigsama nga rin titudo. Adda ka di kaputi, Mare, amabalin amabulod. Ay nawaw, an-anwam ti kaputi Mare. Usarin mi ko mamaray. Anya, iyo ibaga nga ura agtudtudo kat agtrabaho kayo Mare. Ay saan, Mare? Kastoy nga min. Impadas ko at tinarimaan ti bubong mi itay. Ngam saan mo't anatarimaan anasaya Isong agtadtad lat na, Mare. Agkaputi ka minsan. No kasta, agtudtudo iti unag ti balayo Mare. Un, Mare, isong agkaputi kami laangan. Ay, narigat ti mabasa. Amangan no agsakit kami kita Ay nawang.
Agtudtud mo't amin asuli ti balay. Di ka agreklamo. Ta idi pa'y nga ibagbagakan ka atarimaanam ti bubong. Ngam awan ti dengdenggam binito. Papay na basbasa ti datar. Ni, matudtunan ako. Usaron datoy. Anan mo takaputi ngay. Saan ka di nga agreklamo ka? Tamabasbasa ka? Yan tangay di mo ammo timang tarimaan iti balay. Agkaputi tayo na. Agkaputi ka dito unag ti balay. Ay na, di ka nagreklamo. Na, una yung tikas to abiyang. Ay awanan ti ado asaw. Agkaputi ka, no di mo kaya't ti mabasa. Jak manusan tikas to eh. Ay, nagadwa reklamong tatang. Kanya ngayon, maturog tayo nakakaputi. Ada-kada kayo tayo tatatang. No tinulungan niyo ko mga ninanang, di min nagmayat ko ma. Saan nga tibubong kan makaturog tayo anasayaat. Adda sa anak ang makaturog no kastoy. Anya nga rin ti maaramidan niyo. Napigsamat ti tudo. Inak sa makiturog iti ayan niluluyaw. Kat no nagpigsa ti tudo. Delikado ti rumwar. Sapay nagsipngat. Uraya, pinapatay ko makaturog ka kijay. Ay di ka aramid si kabinito. Maturog ka kide. Ay nga wow. Di mo ipilit ti kayat mo. Kasano, no adda ti marga ay di tadalan, ket magaburan ka. Di ka mabutang, ha? Amom ang nagpigsa ti tudo, ipapilit mo kay laang matirumwar. Ay, naimbag ta si Mardeng matlaangan ti tudo. Si Mardang ngam adumat ti maaramid nanang. Ano san tayon Ni, dandanin agbalin a fispan, di balay. Huwag nga rod nanang. Ay, tika puti a binulod ko kin ni Mari Josie. Isaganam ta isublik madamdama. Huwag nanang. Ay, aguray ka. Ni tatang mo ngay. Adda iti silidyo nanang. Apay, adi pa'y larumwar. Madlaw anapuyat nanang. Day tatiganabon na. Saan ka nung amin anak katurog idi rabi? Ay, nagadulaki di adrama na. No tinulungan na kumaan ang tarimaan iti bubong, di saan kuma mapasamak ti kastoy. Sa di numanan ti ayan ni tatang mo, awan mo tan iti silad me. Mapan ka na iti ayan da lolo. Ay nawang, talaga atak-takasan na ti responsibilidad na. Imbes at tumulong nga agdalos dito'y balay. Anya ngay kano ti aramidan na ijay ayan ni lolom? Di na matimbaga nanang. Plano na siguro manan ti agna ijay ah. Amuna nga ado ti maaramid dito'y balay. Iso nga intarayan naman. Una yung tikas na nga ugali ni tatang. Iso asi karema. Pilyum anaimbag ti lalaki apakikalay saam. Ni nanang mat. Mabayag pa'y dayta. I-advance ko laan, tanarigat ti mailawan. Ala, tama pa na kun iti ayan da Mari Jose. Si kapay laang ti makamu dito'y balay. Mapan ko laang isubli ti binulod ka. Huwag nanang. Agan-anad kayo. Kasla napuyat ka mo binitaw. Talaga napuyat ak tatang. Ay, jak nakaturog-turog iti dua arabi. Apa yan? Agtad-tad nga ron ti bubong may. Ay, nawaw. No kasta, di mo gayam tinarimaan ti bubong yaw, anak kao. Saan nga ron tatang? Kinudi pa yung bagbag at ti asawa. Dahi nga ron ti kambalay. Gapo iti kinasadot kao. Jak mo tinarimaan na dagaws. Kanya nga ita. Siyak mo't lang tinang sagrap iti bunga ti kinasadot ko. Ay, tarimaanam nga ro din tatang, pabuludan da man iti tolls. Tarimaan akong ti bubong may. Ay, jak, kaya tagkaputi iti unag ti balay may. No, damanin bagyaw. Agyamanak iti kape, Mari Jose. Imbes nga isublik lang ang ti kaputi kat ni, nabayaganak kit din. Gagangay na amaray. Ay, madamag ko man mare. Di ka di pari binito, ti muli iti bubong niyo? Ha? Kitang amaray, adda tao iti bubong niyo. Ay, wan nga paiso. Ni Benito matday chay. Ay, nawaw.
Panagkunak mare, tarimaanan naman tlaang ang tibubong yaw. Nagnagam siguro na, talaga a pinagkaputik, mare. Nagbain siguro mare. Pagyamanan na, taad dati kaputim a binulod ko, Mari Jose. No awan, ay, yakam mo. Itaman pa'y analagip mo tinang tarimaan iti bubong, Benito. Ay nawaw. Ay, siyempre bakit? Jakon kaya tagkaputay, no, dama ng bagyaw. Ita, amumuntirikat na. Ay, wen bakit? Ay, pasensya ah. No, di kayong pangpangag ide. Wen? Ala, tarimaanom nga ruden ti bubong tayo. Uwang ka day. Gumatang akbit itilan sa ijili ah. Kurang bagan, tilan sa nga inted ni tatang. Sigurado ang matarimaan ana saya ata. Wen? Ay na. Asino mo timayat nga kaputay, no agtad-tad tumanan ti bubong. Ay nawaw. Ay, nawaw! Di ka agsadot-sadot, kanudumtang tididigra, di kanto agparikot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Tan Mari Jose? Ay nawaw, apay ka di aya, Maridane. Anya man ang ti pagsaksakitan tinakam mo kanya. Idi pa ila napalabas alawas nga insend ko ti Lincoln ka. Nga maging gaita, saan mo pa nga in-like tiladawan ako nak nga in-like mo, mare? Ilay kun tulad taan, numawaya anak, Mare. Mano nga aldaw mat nga minan, asa anak ang nag-Facebook. Like lang, iimot mo pa imot. Kasla saan tamat nga kumari no kasta? Kas kunaken ka, Mare, nabayagan asa anak ang nag-Facebook. Amumot abisi ang ititrabaho. Ken may sa awan load ko, Mare. Ti ibagam kit day, di mo la kayat ti agreact ta umapal ka. Di mo kayat amangabak kami iti dayjay a photo liking. Contest, Mare. Unay kan, Mare, dali. Day tala ang a photo likes, ti makagapo agumura ka kanya. Dito'y balay ka, day. Tinagapuan ni Dalay. Jose, anak ka, aw. Wana nang. At nyamanan nga, iti may naimbagakan ka. Kasi iti sigod, ananang. Issue man day ta a photo liking contest. Anya? No apay ka no, ajak in like tila dawan daan na ipos, nanang. Ay, nawaw. Day talaagan ti pagsaksakitan tinakam na kin ka, anak ka. Nagrabaw nga rod, nanang. No kasta ko mga amo na abisi ka, maawatan na kumamot Saan mo tupay amasangot ti ag Facebook, anak ka? Naimbagkan kwa na tawan unay trabaho na. Day tangarod ti saan ang maawatan ti kumarek, nanang. Talaga asensitibo day jay ako, Mare. Sikapay lang ti makambo kadagiti ubing florola kay. Sa dino ay ati papanam, bakit? Mapanak iti palingke. Ay nawaw. Nabigat pa yung ti schedule ti pa nagpalingkiyo kani kumari majusay. Ay, umuna ako. Tadyak kayat ti makigiddan kan kwa na inton bigat lang kay. Bakit? Nagpudno ka man? At da ka di diyo nagkinawatan iti kumaren. Plastic matgayam day jay ako mari. Plastic! Ni, apa yan? Anya ti inarabid na, di mo nagustuhan. Di mon saludsudan no anya. Kas na ko nakitay. Sikapay lang ang tiagbantay ita tamapanak iti palengke.
Kasalaw ko man ni kumari madali di tadalan itay juicy anak ko. Nagpalingkin sa amin. Anya ti ko namnanang, nagpalingke. Wan, adumat tinakaiko bag nga awit na. Inton bigat pa'y mati-schedule mi nga agpalingke. Ay, jak sigurado nga padasam tuman nga teksan anak ko. Ay nawaw. Apay ngay. Di na pa'y imbagbaga kanyak ang nagpasentro gaya man. Ay, sana ka sigurado no ijisentro tinagapuan na anak ko. I-text mo man kiday. Una yan ako maridali. Nagsimplian aba naglaang. Ngamkas na una yung tigura na kanyak. Tinasaya at i-text mo tapno ang mom no nakapalingke no saan pa'y. Jak ngamin nasa lunsod itay ka. Wala nang. Aglodak to inton madamdama. Amangan no isupay maninday ta pagsakitan tinakam na kanyak no bilang laang. Agkuyugtan nga agpaili inton alas 12, bakla. Ay nawaw, itanan pa, adi ka naggidan iti kumarin. Nasakit pa ila ang tinakam na kanyak. Iso nga imbes nga itati schedule ti panagpalingki me. Imunamot din ang nagpalingki idi kalman. Ay, wala paiso. Ado ti awit na nga ko bag idi kalman. Jakman amo iti dahi ako mari. Sensitibo la unay mat. Anyat nagapaan nyo aya. Saan ko laang nga in-like tila dawan da Anya? Ludan nakman kit di gayam iti Facebook iti 10 bakla. I-like ko man laang tapno awan ti pagsaksakitan tinakam ti kumare. Na-i-like kun tila dawan nga ibagbagan ni Mari Dale. Ngam ape ngay, saan mat nga agsend ti chat ko kenkwana. Adda ka di signal mo bakla? Adda Ay nawaw. Apay nga eh. Kita man. Diyak pa yun makita ti profile na. Ay nawaw. Ala, nakablock ka man. Anya? Iso asaan nga agsend ti chat mo kuha na ata, in-block na ka. Nailike ko matila dawan nga ibagbagana. Well, ta Facebook page met ti photo liking contest asin malya ni Manang Dali. Anak kaipusan ti ladawan nga in like mo. Kasanungay day na. Yung kakasaritan to Naskan nga yan block na ka. Tapno masendam iti chat. Kan tapno makita am dagiti post na iti Facebook. Si kamat ti lumabas iti paraangan ni Maridali. Kumusta kan? Salud-sudang pay lang, kalpasan ti naramid mo. Ayun gayam. Na-ilike ko ti picture nga ibagbagang ma-ilike ko, Mare. Apay kumapay lang. Naladaw matlaangan. Ha? Idi pay la Lunes analpas day ta a photo liking contest, mare. Kasta ka di? Wan. Ibagbagak tumat ngamin kun ka idi. Ay na, pasensya kan, Amare. Talaga nga italaang nag-Facebook manen. Nawan ti bagam, di kan manaktak, mare. Nasakit ka di pa ilaang tinakam mo kanyak, Mare? Makaamukan dita. Kas makita mo kat ang dardarasa. Sige, papara ko. Ay nawaw. Pimanaw lang tamad. Talaga ang nasakit tinakam ti kumari kanya. Birthday ni Nanang Inton umay asabado, pare Floro. Umay kanto Ada ka di maaramid ay Mare. Agluto laang. Ngam Inton sabadon tumat laang. Nalangaraw, umay kami tuman. Si kanto ti mangibagakin ni Mari Dali. Kas laging gaita, kat nasakit tinakam na kanya. Ay na, wala nga road. Apay, anyat di yung nagkinaawatan na Mare. Ay na pare, nagsimpian laang mat. Jak laang piman na ilike ti picture yo para iti photo liking contest asim malyan na. Day talaan? Wen, maawatak matkit di ti kumare. Siguro ti pampanunutin na, kat sa anak a supportive. Ngam talaga ngamin abisi
Kanjak nasangot tinag Facebook, pare. Alabay amaray. Ipalawag ko to iti asawa. Kasangay ni Nana Rita ita, dali bakit? Mapantayo iti ay andamari Diyos eh. Sa anak nagbibisin na niya. Na, adaya imbagak nagbibisin ka. Mapan kayo, numapan kayo. No siyak, sa anak amapan. Ay nawaw. Para lang iti data alike, gumura kan iti kumaren. Di mo ammo no anya ti marikrik nak, Floro. Ah, Ammom ka di? May salaang tinagbaetan mi iti first place iti deja a photo liking contest. No in like ko man ni Mary Jo si deja aladawan, di nag first place ko mati ladawan tayaw. sana bale, sumali kan tumanan. Sayang dayjay. Sayang ti binayadak a registration fee. Kunak tumang ngamin nga isardeng mo data photo liking contest. Day tapay ki ti makagapo no apay akaguram ti kumare. Basta, Amom abisi ni Mary Juicy iti trabaho na. Yung kas makita, sagpaminsan lang nga ag cellphone. Saan ba't ngayon man ni Manang Dali? Manong Floro? Aday di balay, bakla. Busy nga ag cellphone. Di na kaya tama ka naman iti what-what? Ah, kasano kupurmi mo lang din ti pagsaksakitan tinagam na. Ay na, gagangay na siguro, Amanong. Ay, jak man na mo kan na. Uray siya, jak maawatan ti asawak no maminsan. Di tayo mo't amo, no, niya ti marikrik na Amanong. Sensitibo lang kami ni Manang Dali. Simple abanag ka, sakitan na. Dahil tangarot ti ugali na, jak kay kayat, fan. Sensitive. Ano saan tayo latan, Amanong? Talaga siguro akas dyan iti kinatao na. di mo liplipatan ti mangisupot iti makan para iti kumarem, juicy anak kaw. Ay nawaw, unmet ananang. Oray kas iti kumare. Jakla tamot malipatan. Ay, nasayat mo't nga ron, no kasta, Jose. Sensitibo ti kumarem. Agam, ano sama? Anyagay nga ron, isumot ti pinili makumarem. Un ananang. Kas lakabsat ko ni Mari Daling. Ay, wan gayam. Adapay nabati a cake iti ref. Paborito na ti cake, saan ka day? Un nanang, mangisuputak to, inton madamdama. Agpakada kami, Mary Juicy. Ay mabiit laang, pari Floro. Ah? Alaam day to. Ay nawaw. Adapay gayam take out. Un, para kini Mari Dali, pare. Saan mo't ngamin nga imay? Ay, agyaman na ka, Mare. Agyaman na. Ta, maanusan ti asawa. Un, kita sigurado ama ay ayon tumanen tirik nana. Sensitibo at talaga. Ngam nalakamot ama ay ayo, pare. Sigurado maragsakan day jay no makita ng dagiti makan ngintid mo, Maray. Sigurado day ta, pare. Anto, tinsupot ni Kumarim Adjusay. Dalay, bakit? Apay nga inalampay lang. Ay nawaw. Kung may kakidin, tara manam. Ado da ito'y, bakit? Kaninyo latan Sensitive ka launay mo, bakit? Uray simple abanag lang. Pagsakitan ang tinakam mo. Anya kumaita. Ay, naimbaglangan atas. Sweet ni Kumari Jusay. Sweet mga ibagbagam dita. Pagyamanam ki dita da Kumari makas kang kuha na. Kita, sensitibo ka. Gaman anusan na ka. Sweet launa, hindi Kumari. Man-manun tikas dya Kumari. Bakit? Awan asawan. Ngem adamat ti kumarim nga ay ayawam. Un nga rod, bakla. Ay, naimbag man, tadi ka maumuma ang mga ayo iti kumarim.
takas lakabsat ko ni Maridali. Ay, nag-sweet. Sigod mat, Van. Ay, sweet ka. Ngam apay ngay nga awan mailawan kan ka. Kasta talaga, bakla. Amangan no sa anak pa'y apang wife material ama ko na. Amangan no kumari material laang. Magirwar ka man kititi soft drinks, bakla. Ilistang pa'y laang. Bayadak to no makasingira. At tuwing tigat katangam, isapsapam ko matimay, Apay kumamat. Nagistambay kaya ni Manang Juicy ditoy. Aya? Yes! Sika ti topic mi itay. Naibaga na sensitive ka kanu. Ay nawaw. Siyak pa'y ti sensitibo ita. Talaga nagpuskol ti pa nag-group pa day dyan, Josie. Relax! Ti ko nana, kat sensitibo ka kanu, sipod pa'y idi. Ngam, napatag kalat ta kanu kankwana. Kas natin bagana? Kawan! Ora idi kasanga ni Nanarita kat sang kadamag na ka. Nagasat ka iti kumari mare. Manmano ti kasi ako mari as sweet. Si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Maridali. Kumusta kan? Nasayat mat Mari Josie. Ay nawaw. Saanan anapudot ti ulong kanyak, Mare? Saanan Saan na kun akagura? Saanan Mari? Pasensyakan Gapula ang itiday ta photo contest. Ginura ka. Okay lang, Mare. Maawatak mo't no nasakit tinakam mo kanyak. Kan may sa, nairwama kun iti kasta ngay style mo. Ayun, gaya Mare. Agyaman ang kadagiti makmakan nga impawit mo iti asawak Nag-sweet ka na unay kanyak, Mare. Ay nawaw. Takas lakabsat mo't ti pangibilbilangakan ka, Mare. Talaga nagasatakken ka, Mari Josie. Uray may salaang ti kumari. No kasken ka, naragsa ka kon. Mapanak man pa'y maki-standby iti ayanda Mari Josie lakay. Mapan kung tusukunan dagiti ubing iti pagadalan inton malam. Ay nawaw. No, kasta ayos kayon, kani Mari Juicy? Wan lakay. Kaya't asawan day ta, inaldawak tumanan iti ayanda. Awan parikot no may papaniti day bakit. Basta aramidam, nagitirumbang nga aramidam dito balay. O katuan matlakay. Malhagrubatak nga rudan. Sigurado ana urnong man ang ti istorya ni Mari Josie. Malangaron. Nagitubing ha. Di mo liplipatan, nasukunan. Wan ka di lakay. Anya ngay tilinaon day ti eco bag, Maridali. Ay, natangkan prutas para ken ka Mari Josie. Ay nawaw. Agyaman aklaunay, Mare. Awanan nyaman na Mare. Ala, agtugaw ka nga rutpay. Tagtimpla ak iti kapeta. Ag merienda tapay. Ay, isa anak pa'y matamabisin Mare. Kasla saan ka mat anairwam, Maridali? Mabisin ka man no saan. Ag merienda talatta. Kakaiso na nga daginatang ko at tinapay. Sika nga ron ti makaamo, Mare. Di mo pagbalinan a komplikado dagiti babasit abanat, tapno agtalinaed ti pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ada mo paborito. Apenda kasta. Ay, agsardeng ka man si Kalakay. Pakibiyangam laamin a desisyon ka. Ay nawaw. Jak amo kang kaisang.
Bakit kan? Amaw ti hostaw kung saan? Agpasyar tayo kanu iti ayandana ng kantatang, Brando, lakay. Apay ka na? Mapantayo laang agpasyar, ah. Kunak laki din no niya tinapasama. Kailiw da kanun dagiti apo ko da. Ay kang mapantayo ah. Sigurado ka kadi akayat mo ti mapan, lakay. Sige kay Dimot. Una, sana balay. Ta bakit mo ni nanang? Di namat siguro kabaalanan nga ikamat ti 2x2 kanyak. Aging gagayam ita, kat di mo pala nalipatan day jay, lakay. Ay ikaw na. Ay no, awan ni tatang ide. Ay jak amaw. Ang mga ano, minalmalo nak ni nanang. Si Mang Putmut gaya mo ni Linda, Daryaw, lakay. Kasang-sang pe na. Ay nawaw, jakmat makita ni Nika nga apo ko ta. Ang mga ano awampay. Ura siya ka dyan nakita. Ni Philip pa lang nga apo ko tati kasarita ma. Itay pa ang nakatugaw itiruar. Awan mo tinapatag nga ibagakan ko na. Ni Nika kumati kayat ko ang makasarsarita. Ay, awan manin ti amok no kasta. Andan tumanan agsakit tinakam na ano kwa. Anya kumangay agapo. Ipadlaw mau nga dapat paboritom. Ay agar aramid ka bakbakikan. Ay agtal na ka man si Kadaryaw. Agpakalaing ka manin ako nakag. Na, tasak pa'y kayam tagpakalaing ika. Ay, no kasta ka na yung aramidam. Ang mga ano dahi tapat isa na pagkinaawatan. Pagkita pukuta. Maday ta. Agkapikan, Philip, Papaw. Agyaman nak, lolo. Mangan kabut iti tinapay ah. Ngamnay. Naibos ti palaman. Okay lang, lolo. Sana balit at damot kape. Ay. Day tamot ti kayat ko kun ka, Philip. Saan ka anaarte? Una, tasantay mo't abak nang, lolo. Siya ka di paspasagidan nyo dita, ah. Ay nawaw. Unay kan isang. Adayan nanggag mo anagan, mau. Awan mo kitay. Milagayam. Ay, apok. Paspasin siya ni Lolam, ah. Nairwamak kang kuhanan, lolo. Ada ako, Lola. Ay nawaw, naimbaglaan ang tadakan ni Kaapaw. At takayat ko nga itudkan ka. Anya day ta, Lola? Ipalagip mo man madamdama, Apaw. Agmerienda ka pa nga umuna. Mabit lang nga, irwar ko tigatas kan special apalaman. Adamat ka piya nakaparabaw iti lamisaan, Lola. Sa maysa, okay lang kanya, uray awan palaman ti tinapay. Ay saan ni Kaapaw? Adda ginatang ko aparakan ka. Anya? Mabit lang talaan. Sigurado ak amagustom dayjay, Apaw. Imported kanu ka dayjay. Nakakapi akon, Lola. Rumwarak pa'y, tatumulong ak nga agluto iti kanan tayo. Ay mabit lang ni Kaapaw. Ada ka di bagam, Lola? Alaom day to. Ay nawaw, anya tilinaon day ta karton, Lola. Regalo para kan Kaapaw. Tida duma ket inted dala ang kanya. Ngam saan ko ang mausar. Iso nga ited kulat taken kan. Tida duma talaga aginatang ko para kan ka. Nagadun, Lola. Jak sapay mat kabaalanan na bagkatan. Adamo ni nanang mau. Mala, agawa am kit diti mangilumeng. Ang mga nuad na makakita. Lola? Unusan, ilumeng mo pa'y laang itilikodan tiri daw. Bantayak to, Apaw. Nakita tinaramin mau isang. Ha? Hindi ka man naging didyam mau. Adda ka di parikot, Dario. Nakita tinted mo kanini ka nga po ko ta. Ada regalong para kan kuana. Ngam awanti para kan ni Philip. Ay nawaw,
Siyak ti gimatang kadagijay, lakay. Katap no ibagakan ka. Siyak ti agdesisyon no asino ti kayat ko apang tedan. Ha? Pakialamero ka launay mga main. Kas iti kadayon ko nga ibaga. Pagrugyan tao ti sana pagkikinaawatan ti kastangan aramidam. Ay sus, relax ka kadilang, lakay. Saan to ang mapasamak dayta? Saan abale? Ta inlemeng mimot ang nasayaan. Saan dan to ang maamuan? Adda ka mo lagayam dito, Ruar, Philip, anak. Itay pa'y asap sa pulon ka. Agpapaanginak, nanang. Apay ka di anak ko. Itay pa'y ngamin na makadlawak ka ni Lola. Ha? Itay nagkapiak. Awan ti palaman ti tinapay nga ing kape. Idinini ka tinagkape. Ay nawaw. Inroar ni Lola ti palaman kan gatas ng indulin na. Si kakit di mo anak ko. Saan na balilatan? Tinapatag kat pinagkapida ka mat. Nusak lang amang pampanunot. Kasla da paborito ni Lola. Ay na, saan mat siguro anak ko? Uray di na ibaga. Madlaw ko matigaraw na. Kita maintun madamdama. Adun tumanan ti mayawid ni Nika akasinsin ko. Agawid kayo ka din, Manang Linda. Wan, ading ko. Agawid kami. Ni Philip, agbati ka no pay. Mabit lang, Manang. Adda ka di ibagam, ading ko. Ay, alaan da ito'y Manang. Ay nawaw. Ti groceries kan chocolate samot nga inted ni nanang kani ka nga apo ko na dagito'y ading ko. Ay. Amangan no sa pulan nanto. Saan, Manang? Isupay kit di atin ang ibaga pagbingayan da ka ni Philip akasinsin na. Anya? Narigat matlaan, no ninika nga anak ko ti kanayo na may ranranod. Amang ano day tapay ti pangrugyan ti sanda pag kinaawatan nga agkasinsin. Ay na, agyaman naklaunay, ading ko. Sigurado ang maragsakan ni Philip, numaamuan na ti inaramid ti kasinsin na. Addan sa bisita yun, nanang. Bisita, Adamat pink at chinilas. Sapay ka barbaro. chinilas mo dayta, Philip Baro. Impadas ko laang itay. Ha? Chinilas ko? Wen, inted ni Lola. Ay nawa, sabong-sabungan dahil at chinilas. Para kininika ko ma. Ngam imbingayan da ka. Di ulat ta ko man inawat Ang mga no panunutan dagiti ka aruba abaklaak no usarak dayta. Ay na, si kakit di mo tanak ko. Pagyamanam kit di takas di ti kapanunutan ti kasinsin mo. Iso tinang tedan ni Lola yo. Ngam imbingayan na kapailaan. Agpudno ka man kanyak, Linda. Ha? Nasalaw ko ni Philip iti dalan itay. Imbawm no ka na agumatang. Nakitak ti chinilas ngayon suot na. Saan ka maawatan, lakay? Pink, kin sabong-sabungan da di at chinelas. Apay, bakla ayan ni Philip. Anya? Nakitam laang aping kan sabong-sabungan ti chinelas na. Panunutan mo tan abakla ti anak ta. Okay. Awanan na ano agbalin na bakla ni Philip. Ay sos, awanan ti gwapong anak ta. Ay na, kamali ti pampanunutam, lakay. Ti chinelas nga insuot na, kat inted ni Lola na. Anya? Pink asabong-sabungan, tapara ko makinini ka dayjay. Amumat nga iso ti paborito nga apo ni nanang. Naasyan laang iti anak ta. Iso nga imbingayan na. Ay na wow! Bagay mo matgayam ti pink at chinelas, Philip kasinsin. May bagay launa iti sakam kasinsin. Agyaman na ka kasinsin. Pink mat nga men tinted ni Lola kasinsin. Iso aday talatan tinted ko kan ka. Okay, insan. Naggasat ka launay, tas si kati paborito ni Lula.
Ano kasta nga agpasyar tayo iti ayanda? Ada itid nga. Syakit. Mga anak lang iti lamisahan da. Sa balin ti panang kita na kanya. Jak ba't lang kaya tikas dyan nga ugali ni Lola kasinsin? Apay mate. Saan anasaya tikas dyan anya? Agpapada tayo lang nga apo ko na. Isuasan anasayat nga da paborito na. Ti aramid na akastakat pangrugyan ti saan apagkikin na awatan kasinsin. Ibagaman kinili ka nga umay dito'y balay, Daryaw. Ay nawaw. Anya ti bagam iti apo ko ta. Apay aya sa ludsudang pailaan. Di ka gugat Unay kamutin. Agsal sa lunsod la da tao. Kasano ajak makapungtaw, kat nagado sa ludsud mo. Anya nga minti pagpupudutan ti ulom Basta ibagam iti dayjay anika, ta umay dito'y balay itamot laang. Mapan ka iti ayan na no kasapulan. Siyak pa iti baon mo man. Mapan ka, unaw! Mata grubwata kaon. Di ka kadin agungay. Tani, mataranta ak akarkaraw no kasta ka. Ay da naman, anak ko. Ay, hagawam ta makain inumak. Ay da. Abdoy ti danon Anya ngamin aya tikinkin na niyo ta inanusan niyo anagnag na nga imay dito'y balay. Imbaon nak ni nanang yaw. Takayat na kano ang makasarita ni Nika nga po kumay. Ay nawaw. Apay ka no tatang? Ay, amaw. Agung ugot mo tinayaw. Ay nawaw. Sapay busy ni Nika. Ada practice da ijay pagadalan ita. Urayak langan. Numarabyan nga eh. Urayak tagkuyog kami. Sigurado ang makaungot ni nanang mo no agawid na kajak kadwa ni Nika. Ay nawaw. Agbuya kay pay nga rod iti TV tatang. Pag-urayan niyo iti apo ko yo. Anya di ba kam Lola? Agpudno ka man kanyak, Nika. Nakitak ti Pink kan sabong-sabungan at chinilas ngayon suot ni Philip. Iso ka di dayjay, ti inted ko at chinilas kan ka. Ha? Ibagam ti pudno kanyak, Nika. Wen Lola, iso dayjay. Inbingayak ni Philip akasinsin ko. Takas laawan matintad yo kan kwa na Lola. Inted ko lang arudan kan ka. Inted mo matgayam iti sa balay. Ay nawaw, di mo latta ko man inalala no saan mo gayam a kursunada. Ay, sana kasta Lola. Jak namin kayat amarik na ti kasinsin ko, asyak ti paborito yo. Pasensya kayon, ngam jak kayat ti Riri Lola. Aha, nagadunga mom, Nika. Asyak ti paborito yo nga apo. Ngam sanak anaragsak Lola. Ngamin, sigurado ak apagrugyan to day tatisan mi apag kinaawatan nga kasinsin. Anya kay timbagan ni Lola mken ka, ni ka anak ko. Nasakit tinakam na, nanang. Ay nawaw, apay ka no? Nasakit tinakam na. Tanamuan na nga inted ko iti kasinsin ko ti daddo maarigalo na kanya. Anya kumangay ti pagpungtutan na. Jak amo ka ni Lola, nanang. Jak maawatan no apay akas jay ti ugali na. Ay, aging gagayam ita. Kat adda pa paborito na kada kayo nga apo ko na. Day tangarod, nanang. Di na amo aday tanto ti pagrugyan ti saan mi apagkikinaawatan. Kasanon to, no isingir to ti kasinsin ko kanya. Tsak kayat aguranak ni Philip, gapulaang iti day tabanag, nanang. Naimbaglaang nga natakas na ti kapanunutam, anak ko. Husto laang tinaramid mo, barang makaamiris to ni Lolam. Lakay, di mo iluto aming tibangus nga inorder ko, Mangibati ka iti 2 kilaw. May 1 kilo para kan Philip. May 1 kilo mat para kada Nika. Ay nawaw. Itamampay apatas ka kadagiti apo ko ta. Naamiris ko nga main ahusto ni Nika, lakay. Saan anasaya at nga da paborito.
Malagyaman tayo ti Diyos ta. Nakaamiris ka mailaing ngayon. Narigat matpiman, no siyak pa'y ti makagapo, isaan a pagkikinaawatan dagiti agpo ko talakay. Ay, punutan ako ng bagay. Isuarumbang apatas ti tratom kadakwada. Iti kasta, awan ti pagsakitan tinakamda. Ay, nawaw! Liklikan ti agbalin a favoritism. Tapno awan pagtaudan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.